ito. Ai ate nekorera. Ai goririkanie dai. Ai ai dai goririkanie. Ai nerekosito. Nekorera niederarera. Tum. Dari I gonna taita kono getawe dari I at gonna taita kono getawe dari nire kosi Dia kana mukorata mukigoro ibororo eno ni show ya Kikuyu Gossip Club na ni nzita holiday kore mwana wa YouTube, TikTok na Facebook mothe twajia na rwimbo rwa Dr. Meshoke ni korera ni ndirarira ni korera akikorwo ni koretwo wi TikTok muno thaa ici ni koretwo kiona Gen Z Gen Z ginya ria maugaga mimi najua kuongea tu lakini siwezi najua tu kusikia lakini siwezi ongea thaa ici nio maraina kou umothe ndauga show yo mothe tukwanjia na rwimbo ru nigetha tukorwo tukimenya uria kurathie na mbere na uria kurathie tondu maundu ni marathie ugo makanyitana things that we thought would never happen are happening mukoretwo muhana atia today is a Tuesday Tuesday koragwo a Tears Tuesday Let me inform you that Tuesday ikoragwo a Tears Tuesday ni na umuthi ni ngoretwo ndi fiti ta bomb na ndimumisite kiriu ngoretwo ndi mashuguri 1 2 ni ndiwe watinda atia na ndiwe watinda kuno ni ndatinda ndi fiti ngai ni amenyereire na ngauga ni wega na ni fiti no ucomment hau utwire we watinda atia na watinda kuna watinda ugika atia nigetha tukorwo tukimenya uria kurathi na mbere ni ndakore ni njitagwo holiday kure mwana wa YouTube, TikTok na Facebook na eno ni show ya Kikuyu Gossip Club iria ngurehagira o muthenya wa Monday to Friday thaa 3:30 nginya thaa 4:30 tukaria maundu maria mothe matinda makihanika muthenya mugima maundu maria mothe twatinda tukiona kuria nenda-ini cia ukinyaniria maundu maria mothe matinda makiariririo kuria nenda-ini cia ukinyaniria haha niho turikorwo tukimariria maundu macio mothe no mothe twina show imwe nene muno na imwe hurani muno tukorwo tukiaria maundu 1 2 3 4 maria matinda makihanika muthenya wa umuthi number 1 tukorwo tukiaria hena mubunge wa corona birthday umuthi na handu ha kwiro happy birthday ona uria atari ona tukorwo tukiaria uhoro ucio hanini tukorwo tukiaria bado hena story korato circulate ya stadiums cia Kiambu County tukorwo tukiaria uhoro ucio hena uhoro wa MC Chris Najeri na one of the bishops of Kiambu County tukorwo tukiaria uhoro ucio bado na mugithi to the world mugithi thaici urathi international tukorwo bado tukiaria uhoro ucio na bado Esther Passaris women rep wa Nairobi no women rep bado gwicira no women rep bado ntuko tukiareria hena mwiritu uroragirwo na njira ya kiriga kuria mwana wa Kirinyaga tuko tukiareria uhoro ucio tondu umuthi niguo kuma mathiko make tucoke turekire na uhoro wa Rigathi Gachagua impeachment in the meantime angikorwo nduri urani subscribe ra kuria mwana wa YouTube niki wetereire ndakuhe second iyo uthi mwana wa YouTube ni subscribe nigetha tukinye subscribers ngiri 20 na nigetha maundu makorwo me fiti na kuko mwana wa Facebook ni follow like video ciakwa weke maundu macio mothe ungika nigetha ukorwo ukini support kure mwana wa TikTok ni follow nigetha tukorwo tugithi na mbere o wega tutanajia show ya umuthi ndina 3 announcements iria ngukorwo ngika umuthi kana kambuni iria citumite show ya umuthi ikorwo ikihanika hena kambuni 3 iria cikoretwo kambuni 2 iria cikoretwo cikihakikisha ati show ya umuthi ni irahanika wega ta wega kambuni ya mbere ni C&S Adventures otoria ndramwirire C&S Adventures niyo kambuni iria iratwara andu guku bururi-ini Adventures aikorwo he handu urenda guthie aikorwo he advance urenda guthi guku bururi-ini turogire kwanza twambe tutware andu guku bururi-ini wa Kenya because andu mogaga nataka kuenda Dubai nataka kuenda siji wapi no ni uri wathi Masai Mara ni uri wathi hidden gem na Korea Embu ni uri wathi hidden gem cia Korea Murang'a Kakamega Mombasa Malindi C&S Adventures marauga ati twambe tu urure Kenya na tumenye the beauty of Kenya nigetha tufange thabari cia na Korea nja hena thabari irabangwo kana hena
adventure irabangwo kuri mwena wa Embu handu hetagwo club camp Dunda na ni adventure igukoro muthenya wa tariki 30th of November. And can you imagine that with only 3,000 shillings you book yourself a seat to go to Camp Dunda Embu on 30th of November? Itestigarete nini muno hari bathi yo na no ubuku ina arataku, no ubuku ina andu aingi arataku aria ungikoro ukienda guthiania nao nigetha thabari ikoro enjoyable na ikoro fiti. 3,000 Kenya shillings na no ubuku gite thaa ici na 1,500 wa book na 1,500 icio ingi urihe wiki ya mwisho nigetha gukinya Saturday ya tariki 30 na namba iria ungihura nigetha waranirie na mundu uria uguku direct na mundu uria gukorwo agikwira uria kurathi na mbere ni 0717228475 ukwaria na jamba iho na ni uku direct wega ta wega uria kurathi na mbere about C&S Adventures na thabari ya guthi adventure kure mwena wa Embu. Number 2, Royal Lands Agency. Turogire thaa ici tutiragura migunda na kambuni cia migunda kana ona account tugura na kambuni cia migunda ni wega bado angikorwo wi haria na ni urenda a prime plot handu hena andu already na handu ukugura mugunda kuma kwi mwene ni wega Ulayas na Royal Lands Agency kuri mwana wana ikuru hena migunda mingi muno iria urenderio ni mwene. And wira witu ta Royal Lands Agency ni gukulink we urenda mugunda na mwene mundu uria urendia mugunda kana the original owner of the land, tugakulink mukaria nake mukagura mukendaniria hau migunda ucio niguo wira witu. Na through this you will get one of the prime plots handu hena neighbor tondu urenderio ni mundu ucio murigainie nake mundu this is sure tondu ndugikoro ukienderia mugunda ni mwene afu wenderio handu kiweru-ini. So Royal Lands Agency hena mugunda wa 1 million kuri mwena wa Nakuru, 2 plots going for 1.2 million each na 1 plot hena handu hatigarite buroti o imwe tu ya 900 no iyo itigarite icio ingi ciothe ci above 1 million onayo ungihura namba o iyo no ukumakinyira na uhoro ukoro wi fiti. Tariki 21 December tukorwo na children's home visit Korea Praise Children's Home mwena wa